Bazga spada među najstarije i najljekovitije bilje naših krajeva. Njihov se broj s godinama smanjio, pa ju je potrebno tražiti kako bi došli do njenih cvjetova ili plodova. Većina zna kako se od cvjetova dobiva ukusan sok, ali kada govorimo o bobicama, to je većinom nepoznanica. Cvijet i bobice bazge su u prvom redu najbolje za sirupe, znači za napitke. Cvijet bazge je dobar pročišćivač organizma, kao što kaže, ljekovito je. Isto se upotrebljava za marmelade i na isti način se upotrebljavaju i bobice bazge, samo što su bobice bazge nisu jestive, ali su zato dobre za imunitet ljudima sa manjkom imuniteta i dobre su za krv, a također se prerađuju i s marmeladama. Onda se ih može koristiti i jesti i dobrog su okusa, imaju okuse slične su borovnicama. Upravo sada je vrijeme kada se plodovi bazge beru. Najbolje je to ujutro od 9 do 11 ili pred večer od 5 do 7. Treba imati na umu da su za razliku od cvjetova bobice bazge otrovne. Prije korištenja za sirupe i marmelade potrebno ih je prokuhati. Najprije se bobice bazge odvoje od grančice koje uberemo ove. Onda grančice, to nam ne koristi za ništa, to se baca, dok se bobice bazge upotrebljavaju za preradu, čiste. Sada se ovako očišćene bobice bazge stavljaju u šećer i to najprije se pusti 72 sata da se odstoji. I onda kada to vrijeme prođe, onda se one obrađuju, kuha se to, pa se cijedi, pa se pasira i onda dobiješ na kraju taj željeni proizvod. Bobice bazge su ljekovite za osobe koje imaju pomanjkanje imuniteta, osobe koje su često umorne, osobe koje krvna slika im nije u redu. Bobice bazge popravljaju krvnu sliku doslovce. Za djecu su jako popularne jer djeca imaju pomanjkanje vitamina, a isto tako nemaju želju puno za jelom, znači nemaju apetit. Kad djeca uzimaju to, onda se primijeti da dobiju apetit i jedu, znači krv im se imunitet stabilizira. No nije bazga jedina ljekovita biljka koja se koristi za sokove i marmelade. Bisera proizvodi 48 biljnih sirupa za razrjeđivanje. Kod mene sve biljne se iskorištavaju i prodaju se. Samo ima neki koji su više traženi, ima neki koji ljudi niti ne poznaju i oni zaostaju. Dok, na primjer, artičoka, kopriva, maslačak, ružmarin, bijelo grožđe, to uvijek ide jer ljudi to poznaju, samo što je ovo prirodno, nije umjetno i onda to idu. Od svih tih sirupa najtraženija je lavanda, ružmarin, artičoka. Dok ima jedno razdoblje gdje je, na primjer, kadulja tražena totalno. To su zimska razdoblja gdje više ide kadulje. Ljudi se sve više vraćaju prirodi i prirodnim proizvodima, ali treba biti na oprezu jer svaka biljka zahtijeva drugačiju obradu. Kod biljaka moramo paziti, neke stvari koje su jestive nisu sve da se mogu koristiti za nešto. Znači, postoji biljke koje su u suštini otrovne. Znači, oprezno je, moraš znati da li je ljekovito, da li je otrovno, da li nije otrovno. S time, prije nego što se počne nešto brati ili prerađivati, moraš se malo raspitati. Danas pretežno preko interneta, dovoljno da ukucaš neku biljku, njeno ime, dobit ćeš cijele studije o toj biljki. Znači, prije nego nešto počneš raditi, moraš biti siguran šta radiš. Ne možeš jednostavno ići kao na primjer bobice bazge, ne možeš sirovu prodavati da truješ ljude, nego je moraš preraditi.